I love you, come and test my Obrayo. My darling, I want to test my Obrayo. Mr. Ibu, come and taste my Obrayo. Hey, come and taste. Bring money before you taste. And not cry. Hey, pay as you call. I love you, I want to test my Obrayo. Ebusia, how your dance it is in TV. Yen now, any abe pimo, achim ayurebi. Now what's the Obrayo seller now, or sa tonyo no, what's a voice no? And see, and any baby chicken come kakra. Mama and Pacha are home to say. Yamia do my ye. Me generator honamity voice, no voice near kama. Yeah. Pacho, na e frosting. A friend me Faustina Kumi. Faustina Kumi. I do one pa. Oh, very good voice. Na mama. Me Pacho. Me person bisa say enum tuono. Sisie no abrabona konenim kakra de but se ba se wo ha sisie no odwumtini bi ba. So be fa say oh enum bi opese one wo koye enum bi a obe kwa na. Oh me kopa na me pet me bo pa ye also. All right. So we say no me ni part e come home na ma me bo treble. Ah na so ultimi bo treble na mum nya wo bo pa ye also. Okay. Me pa show you. Acho sa Obrayo nyum no wa na wo create ye on. Me na me create ma de. Enti se nkofo ba Obrayo ni ho na so mo to na wo to nyum ne sa omo aho keka. Just enyum no create me three customers no eba. Last me ton ya no me so bi disca bre me. Na me se me pa cho ahe. O se tonyum na nyum ni ti na me disca ne ma. E so dia tonyum na me ntie. Enti enyum ni ti me three customers. Na se ho no why you creative pa. Yeah. Okay. Me pa cho na Obrayo no o ton enfi ahimi. 30 years ni. Hey! 30 sometime me wo me. Me shase wa kra. Wow. Ti ahon na abrabo no. Na me wo so tium. Okay. Na abrabo no se ne si ko na me ba me krom. Okay. Ti me ba ye no so. Me ba me 25 years ni. Eno na ma ton ya. Na so ton 5 years wa kra. And na high 25 years. Wow. And then so Obrayo this should be the best Obrayo in town. Oh yes. Yes, because why I change experience ne wo. Sabe 90 Obrayo no mama mpacho dey na. Put start to I am Obrayo no aboa me pa. Fi se me fra kra ba ye no. Na brabo no nkoyi e ma me. Na me sha se me ye Obrayo yi wa ha. Satem na mkuta nkora me ensa. Eno na aboa me a tolo bi kra me wi aduane na nkora se ma wi o ya dware awi o mu ko school no sika ni ho ntimi se mo de bonko na ma soa na ma twa me ho na ma konya wo mu chop money na me de akoma wo mo nti aduane Obrayo ne de aboa me pa nti me pese me kire ye nuanom se ne amanfo mu tie me se bibi si wani so se wo ya adwa bi adwuma bi si wani so a wo ya yero ho fo ahoden eye na ye ni ye fi se aboa me ama ma hwe me manyina secondary school awie wo mo ye teacher ne wo mo ye nurse wo nurse fo me no teacher ni ba ko wow ti wo mo ma ka chi no so mo so nyame nti wo so benya bibi aye nti me pesa manfo eti ehu se e wo se wadwuma wo ye no mo ani ko hu na ade wa ho den ade bia wo ye ne se wo ye ni ye enenye e manko anso na e me manko anso na hwe nkwala oba betumi ahwe bi ti fi se me de ma ho den aboa me kun me ahwe nkwala no mama ye da wase na enum tuo ne bi share na yen se wo pese wo di tu anamo kwa chire kakra oh metimi dia atu anamo enyo obi a obeboa me a metimi dia atu anamo akwa chire okay mpacho ye da se mama posti ye da se pa ya me kan na Obrayo nyu de meba be hu na mesua me de pa let's help pa I love you I want to taste my Obrayo no cry e pe as you call